itu katamu seribu dua itu jalanku lupa roho ubah rahasia nasonori pangalaho bahwa nanti sakuti rapi raido seribu dua udah sedang siang atau tidak kama perkebusan di mana bola-bola di mana bola-bola di mana perkebusan di mana bola-bola di mana bola-bola di mana itu katamu seribu dua tutup jalanku lupa roho ubah rahasia nasonori pangalaho bawa bisa kuki rapi raido seribu dua udah sedang siang apa tidak kabar perkebusan di mana bola di mana bola di mana perkebusan di mana bola di mana bola di mana saya Mr. Margum Pertagadi dari kawan sana. Asik. Ayo. Oh,
Makmur sekian. Yo. Jangan lupa pesan ya. Masih bersama Tanah Gambut ya. Mempiringi 6.000. Ya, Mr. Barbun ya, Kota Gading. Anjay. Ramba dia ramba mulana iko rio ramba na boso marga dia marga mulana iko uso naso bombo ala tipa 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 polo la baya ala rudeng bom ala tipa 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 polo la baya ala rudeng bom. Adipa, polo la baya ala rudeng ko. Ala adipa, polo la baya ala rudeng ko. Wasunte. Bersama Parende kita berhutan dong. Iya. Trio Gambut. Pertagarin dari Kalimantan ya. Iya. Mr. Marbun. Nadiwitik sangkar, sigule po, sai mahen turu-turuan, sigule po. Jolosi nunggu marga, sigule po, asaki nonton partituran, sigule po. Sirmairan sarde, rasai sirmairan sarde, sono di ito kape, pagocina daugare, sono di ito kape, pagocina daugare. Iya. Tukang kamera kita Mr. Tomang ya. Jalo. Saling satu tangan, sigule po, di atas tiba dua, sigule po. Melek mahoi kodan, sigule po, dasar lupai maima, sigule po. Sirmairan sarge, dasar sirmairan sarge, tasono di ito ape, pagocina daugare. Sono di ito ape, pagocina daugare.